we refuse to remove defensive measures. Whether it means troops and whatever else, we call it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. What is the logic? When we observe from outside the period of pressure, of sanctions, of criticism that your country has been subjected to for some time, can we speak of an ongoing process of diplomatic isolation of Rwanda? Concerning those NYAKUBAHWA Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje asobanura ko u Rwanda rudashobora gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi zishobora kuba ingabo cyangwa ibindi bikoresho igihe cyose hari iterabwoba ritarakurwaho, cyane cyane irituruka ku mutwe wa FDLR. Yibaza impamvu basaba u Rwanda gukuraho ubwirinzi bwarwo kandi ikibazo nyirizina kidakemurwa. Ku kibazo cy'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC isaba ko impande zombi zigomba gukora icyarimwe, ashimangira ko u Rwanda ari rwo rushyigikiye iyo nzira, ariko ko RDC yo isa nitegereza ko u Rwanda rukora byose rwigenga. Avuga ko umuti w'ubwumvikane ushoboka kandi ko wari warashyizwe mu masezerano atandukanye harimo nayo i Washington, ariko ngo DRC ntiyayubahirije. Ku mubano we na Perezida Félix Antoine Tshisekedi avuga ko bishoboka ko bashobora kongera kumvikana cyangwa bikaba bitabaho, ariko ko we yiteguye gutegereza nta kibazo. Kubirebana n'abantu bafitanye isano na FDLR n'ubuyobozi bwa DRC, ashinja bamwe mu bayobozi ba Congo gufatanya n'uwo mutwe ndetse no kuwushyigikira mu buryo butandukanye. Ku kibazo cy'umutekano n'imiyoborere mu mijyi nka Goma na Bukavu yafashwe na M23, avuga ko ubuzima bwifashe neza kurusha mbere kandi ko umutekano ku mupaka w'u Rwanda n'uwa Congo warushijeho kuba mwiza kubera uko ibintu bihagaze ubu. Kubirebana n'ibivugwa ko u Rwanda rushaka kugenzura igice cy'uburasirazuba bwa Congo, abihakana akavuga ko icyo u Rwanda rushaka ari kubana mu mahoro n'abaturanyi no kwirinda ko hari igihugu cyaba ikibazo ku mutekano warwo. Naho kubijyanye n'amabuye y'agaciro, avuga ko u Rwanda rusanzwe ari ikigo cy'akarere mu by'ubucuruzi n'imari kandi ko rufite n'amabuye yarwo. Yongeraho ko rufite ubushobozi bwo kugenzura inkomoko y'amabuye yinjira cyangwa anyura mu gihugu. Naho ku kibazo cy'uko Joseph Kabila yaba ari Goma, avuga ko umuntu wese ushaka kugira uruhare mu gushaka amahoro n'ituze muri Congo ashobora kwakirwa kandi ko Kabila yafashe ibyemezo bye ku giti cye. NYAKUBAHWA Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje avuga ko umuntu wese ushaka kugira uruhare mu rugamba rwo kuzana ituze muri Congo yakirwa neza, atari ngombwa ko yaba ari Joseph Kabila gusa. Asobanura ko Kabila yafashe ibyemezo bye bitewe n'ibibazo afitanye n'ubutegetsi buriho muri DRC, bityo ko nta mpamvu u Rwanda rwamwangira kunyura aho ashaka. Ku bijyanye n'ibihano mpuzamahanga, avuga ko bishobora kugira ingaruka ku izina ryiza ry'igihugu, ariko akibaza icyo yakora ngo abyirinde niba n'iby'igihugu cyubakiyeho isura yacyo biri guhungabanywa. Yongeraho ko ibihano akenshi bishyirwaho hashingiwe ku nyungu z'ababishyiraho atari uko hari amakosa yakozwe, bityo ko bigoye kubyirinda cyangwa kubihagarika. Ku
kibazo cy'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko atari igitutu ahubwo ari ukuri kw'ibintu, niba nta bufasha buhagije bwo gukomeza ibikorwa by'umutekano u Rwanda rushobora kwivana muri ubwo butumwa. Asobanura ko u Rwanda rukoresha amafaranga menshi cyane kurusha ubufasha ruhabwa, handi ko ikigo gikomeye n'igihugu cya Mozambique byagakwiye gutanga amafaranga yo kwishyura umutekano w'ibikorwa byabyo. Ku kibazo cy'igihe yamaze atagaragara mu ruhame, asobanura ko nta kibazo kirimo kandi ko umuntu ashobora gufata igihe cyo kuruhuka. Avuga ko yatangiye no gufata umwanya wo kuruhuka no kuba hamwe n'umuryango we kandi ko azakomeza kubikora. Anongeraho ko uramutse ufasha abandi aka karere cyangwa n'ahandi ukareba ufite ubuzima bwiza, arahamya ko yaza mu 10 ba mbere, ko ku bijyanye n'ubuzima bwe ameze neza kurusha benshi. Ni The QuickTimes News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye. Those who apply sanctions, they'll do what they want any day. If you take from anywhere 10 people randomly, here, France, London, UK, America, and took 100 people, okay, and include me among them, and you want to investigate how healthy they are, I come among the top 10. Thank you very much, Mr. President. It's a great pleasure to do with the problems that are in Eastern Congo. It means a number of things. It means you may use equipment, you may use troops on the ground, it means to defend that territory. So I don't understand the contradiction. It is actually to defend our border. So if I'm defending my border, one morning I'm in 5 kilometers or 10 or 20 because of what I identified as a threat. And in another week, they have pulled back. Or in another week, if there was an equipment to deal with the matter that is threatening you, so I mean, there is no contradiction. Defensive measures have always been outlined as being there. First of all, having announced ourselves in different places, defensive measures we take, and defensive measures do not mean one thing. Concerning those measures, defensive measures, Mr. President, if I'm not mistaken, Rwanda refuses to withdraw its troops from Eastern Congo until FDLR is eliminated. We refuse to remove defensive measures, whether it means troops and whatever else, we call it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. What is the logic? But the DRC government insists that both must happen at the same time. Are you agree with that? Actually, it is not even the government, it's not even the DRC that is insisting on that. We are the ones insisting on that. In fact, DRC, for them, it's like Rwanda is expected to do away with these defensive measures, but for them, they are not expected to do anything. So a compromise solution is possible? I would imagine so, yes. And in fact, the compromise position is already indicated in many of these agreements we have had, including the one of Washington, D.C. But the previous ones have never been respected by DRC.